il-Milied is-sena tajba, ħadd kulan. Din hija Kajri ta' 4 snin flimkien ma' oħta Sajrin ta' 2 bl-ewwel milied u l-ewwel tas-sena iqattawh f'Malta u mhux f'Manila fil-Filippini. Kajri, Jane, qalet lil TVM News li binta tmur fi skola primarja tal-Gvern u mill-ewwel bdiet turi li qed tħobb il-lingwa Maltija u għalhekk fuq Facebook bdiet titfa' l-filmati tagħha anke titkellem diversi kliem bil-Malti fosthom il-kuluri u n-numri. Meta tkellmu ma' TVM News il-familja spjegaw li minkejja li għall-familja ma kienx faċli li jitilqu mingħajr twelidhom, Jane u żewġha kienet iħossuhom diġà qed jintegraw tajjeb ħafna fis-soċjetà Maltija u minn binthom Kajri qed jitgħallmu il-Malti. When we came, I feel so heartwarming that people are also warm. Sometimes when we walk in the streets, people greet her and the children, and they give them candies or lollipop. Malta has been very good to me. The people is, as my wife said, they're very warm and also welcoming. My office mates are very friendly also. They teach me Maltese words also. Grazie, bonjour, ciao. Kienet qal il-TVM News li f'Malta jaħdem f'settur marbut mal-avjazzjoni u jħossu kuntent ħafna anki għaliex sħabu Maltin japprezzaw xogħlu. Kienet u Jane huma familja kwieta u spjegawna kif is-soltu iqattaw il-milied f'Manila l-Filippini fejn normalment jiltaqgħu mal-familja estiża tagħhom u qraba li jivvjaġġaw apposta għal art twelidhom f'dawn iż-żminijiet. We are family-oriented in the Philippines. We celebrate it with family. But for now, since it's only the 4 of us, we will just stay home and eat food at our house, and they will open their gifts. Il-familja Tenaxo huma Kattoliċi u spjegaw li għalihom hija importanti il-quddiesa ta' kull nhar ta' Ħadd li għaliha tattendi komunità Filippina. Praying every day, trying to do the Christian thing. So it's not, and also doing the service weekly. Għal dawn iż-żminijiet ta' festi l-familja ħerqana li għalkemm waħedhom igawdu lil xulxin f'għoża kbira anki jekk bis-sempliċità u fil-kwiet ta' darhom.